Arite. Ina ianei, ko te wā ki ngā toa. Ko ngā pauti matanga ienei, e ahua māmahake ana i era kei te whai muri mai. Ko te mea nui, kia kaua ngā waiwai, e tuki ki te ara manuka. Ki te pā ki te rākau, ka hoki ki te tīmatanga o tērā taumata. I tēnei wā, kei te pai te haere a e nei toa. That was a bit of a tricky one for me. I haven't really done a lot of that before, and I think it showed. There was pressure to try and complete it without standing on the rākau. That to be a race in terms of getting your time, and if you breathed wrong, you know, you lost your balance. Speed helps me move around an object, around one object, yeah. Very, very, very hard, especially on my back. Ka tae ki te taumata o te pautuarima, ka tū, ka tau. Ka toa, ko Reuben. He mea hau ki au, tērā whakamātautau. Tino pai te wāhi o papatua nuku, kei raroi o mātou a waiwai. Ki te hiki nā te waiwai. Whai muri tata tunu mai ko Owena. A hakoa tana mōhio ki e nei mahi. O te pakeaka o te Whitiwhiti Porotaka. No te mea ka pā koe, me tīmata mai te timatanga. Ko ki te maumahara i ngā pau. Te pautahi, haha te pau rua pera. Engari mōhio te au, uera mea. Ahua māma, kore tino ua. Apa koe ka koropara ane e homa, hoki ki te timatanga. You had to get your coordination all sorted out, only because you're trying to put your waiwai, your feet in between these little rākau. So it's trying to get coordination and trying to memorise what you needed to do. Timatanga, ata haere. Bit of a mental challenge as well as a physical. Yeah, just with the whole stepping over the rākau, and if you touch it, it's sort of up to you. Just to be honest and go back to the start. Pautahi is just pretty much a straight walk over the rākau, but if you got those big takitimu waka feet, it's probably a bit harder than most other people. There's something to aspire to when Tuki was doing it. I learned some new things about myself. I thought I was this good, but I'm not really. So I'm just going to go away and develop myself a little bit more. Ko wai o e nei toa ka hinga i a Whitiwhiti Porotaka. Yeah, well, we've done a bit of footwork before, but maybe not in that sort of setup. You had to be on your game with coordination, only because you had to, sort out your waiwai where it needed to be. Eta, we tau ki te hoiho i te peke taia. Mau ku waiwai roto te taia pa eka. Ngari, tira tau ki ngā rangatahi e kata na mai ki au. Me kaha ua, tū kaha. Engari i taia. Taia au ki te mahi. Koa te ua ua. A hakoa te tae tōmuri mai ai e tahi. Ara atu he toa, kare anō ki auti. Hare tōni ki a muturau. Te pai. I fell down on my bum, and that was a bit of an embarrassment, but I managed to get up and complete it, so that's the main thing. Tēnā koe te rangi. Ka pai tēnā whakaaro. Kia mawhiti rā te haere, kia rongo ki te whakatau a tēnei o ngā whakamātautau.